Impact TV News yang video punongpu ahanmaktada taramna okjari ngasi khanagadoriba topic si delimitation gi matangdani agenda Manipurda adombu taramna okjari haukhriba February gi tang 19 da Bharat ki president na gazette notification gi kuthangda matam kuinadagi delimitation tawdana lakpa Manipur ga loinana state mari gi delimitation tawba yare haidana lakthokre Arunachal Pradesh Assam, Nagaland, amasung Manipur. Haiba gazette notification asida Manipur amasung state mari asida hana leramba law and order gi fibam hana leramba charang na bagi chang adu hanthagibna maram oiraga delimitation pangthokpa yare haidana sarkar na lawba loinana delimitation asi tawragani haidana lakthokre masigi matangda Manipur की specific वैना issue खरा ले delimitation से पांगथोकपा यारगद्रा ground level दा लोइनमक वजिकी सरकार न लौरी बजे चुम्मब्रा नतगा करी करी difficulties लेदोरी हाइबा पुनमक से खननबा ngasi अखोई की studio दा लेंजिनर लेसी आइगी हेक right दा social activist Asang Kasarni welcome to the show sir thank you very much for joining us Asanga hek thangna लेसी Dr. Thangjam Homen ni faculty of pol science अखोई की Indira Gandhi National Tribal University की professor ने thank you for joining us. लोइना ना लेंजन बिबा extreme right तले रिसिना political activist नि पुखरंबम कुमार जित अकोई vision document कुंबा क्या सेम बदा अकोई की कनो दायित्व लविबा अदुगुंबा activist अमने panel member अहुमक तरामना ओक्चरिंग असिगी अकोई की याम important होइबा discussion हाई तारे. क्वा आन बदा इना panel members इंदा थमनिंग बसी अकोई की delimitation हाइबा पोर्ट से अखोई भारत सरकार की ओइना दिंगसी हाइरिसी हाइरिबा स्टेट मरी सिदा हाना लेरंबा यूनिटी द थ्रेट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी द लेरंबा थ्रेट इसम समना हाइनिंग इज इंसर्जेंसी नि असम दा अल्फा की इशू लेरमी मणिपुर दा मल्टीपल ग्रुप्स की इशू लेरी नागालैंड दा एनएसएन आईएम की लेरी अरुणाचल प्रदेश मयामसी के दुम इंपैक्ट लेरी सी मयामसी न मरम ओइरगा 2001 की सेंसस ता युमफम ओइरगा पांथोकदबा 2008 ता लोइसनख्रिबा अखोई डिलिमिटेशन जे अखोई राज्य मरी से अखोई थनम बनेबा अदा हौजिकति फरे हैबनेबा फरे यारे हैबा पोर्सिनेबा मसेदा क्वेश्चन खरदि अदुम मणिपुर की मतंगदा अदुम लैतब्रा हादि नते करिगुनदा हौजिक अखोई तत्तना अखोई की स्टूडियो सिदा लैबा कन्फ्लिक्ट्स की मतंगदा अखोई खननेनबा अदुम चथरी अदो हजिक लाक्तोइबा क्वेश्चन दी आई असांग कसदा हना हांगे अखोई चिंगी एम्बा कनो हाइतारे एटमॉस्फेयर फजना खंगबीबा अदुम सोशल एक्टिविस्ट मनी हजिक हजिक लेरिबा चिंगी फिबम मणिपुर चिंगी फिबम सिदा डिलिमिटेशन तौबसी यारगद्रा करी चिंगनबा लै मसे याम फर अखोई डिलिमिटेशन हाइबा वाहैसे सेंना हाइबदा चिंगदा लेबा लीडर मयाम को अदुगा मयाम दी delimitation से तौबा न फगनी पामे हाइबसे सही ममांगैदिगी मसिगी खोंलो से दुम वॉइस से पीरग लाए हजिक मसो दुम पामे अदु मसे 2020 ददि सोइना लाखरनी हाइबसे मयामगी असामा थाजदन लैबनी अदुना हजिकी आइना हजिक फावबदा अतोतोपा एजेंडा क्या लेरसु आइना चिंगदा हजिक मणिपुर दा मसी तरगा ले हाइना हाइबा अर्थादि अखोई डेवलपमेंट की बैलेंस वैसे हाइबा तारदी डिलिमिटेशन से इस ए मस्ट डिलिमिटेशन से इस ए मस्ट हाइबसे मसी पोद अमनी मरमदी होजी अखोइना अतोप स्टेट नागालैंड दा कंपेयर तौबु कांदा मोई की कॉन्स्टिट्यूंसी अमदा केंद्र अमदा एमएलए सीट अम लेबसिदा 8000 to 10000 12000 मनुंग सिदा मोई एमएलए अमा से थमेब लेयब केंद्र अमा सेमेब Whereas अखोई मणिपुर ददी अदु यादब्रा हाइबसे मणिपुर की प्रजा हाइब तारे अखोई स्पेशली चिंगी मीना क्वेश्चन जे आम तवेबा Whereas अखोई मणिपुर ददी 20 to 25 to 45000 voters अमखक लेयबा For example आई ममी ओइना पनबदा कारों सनापति कारों constituency जे more than 40000 voters लेयबा आई इसामा के फुंगियर constituency सु होजि above 30000 नेयबा अदुमाइना मफम कया द लेयबा अदु गुंबा द कंपैरिजन ओइरदी अखोई पॉपुलेशन दजो बेस तौबसो अमने दो अखोई की मफम सिटी पॉपुलेशन द बेस तौदबा यादबा पोद अमसु ले टोपोग्राफी दा
geographically ko akhoi area se large way whereas atopa state de mi population na yambane na moi di population da chapagi just 2000 3000 square kilometer da moi di MLA machine yamna MP machine yamna layaba atopa state da whereas akhoi Manipur da whole district sida akhoi MLA makhak ne asi kumba kamayam khanba kanda di delimitation se laraga akhoi chumthokpa ama okay statistically yeng tar ga delimitation ji pangthokpa yare habani matang sida delimitation ji kari noi je ungtang mayam da haije okay akhoi chahi tara khudingi India gi population ji kayam henkali gi habji census department na tawra ga dum lai masida yumpham oiraga akhoi gi husik leiriba se MP Lok Sabha gi sit puiro nataga akhoi gi assembly ki sit puiro humpu leri ji henkatpa hendaba adjustment toba si mam ji population ji yengaga administration da sarkar na nungai na ba haidana akhoi adumaina semtokpa boundary yathokpa adugumba exercise amani routine exercise ni laibak amazida maruina India gi wena masi commission matamatang gi semaga tawani laiba question di Manipur amasung state mari sida tawdana laiba maram ji karigino ngasi yarabra haiba question duni kasarna thambir ba wafam appreciate akogi praja gi wena di masi tawbiro haibani thengmal haibani akogi chaukat thoranga siga mari lena bani na MP masing henkalakpa MLA masing henkalakpa sina maram moiraga praja gi awa ana je khangadure habni but the question is akoi hujik lairiba Manipur gi dynamic hai tare law and order situation political situation si mayam sida administrative oina phajana madugi plus point to da pangthok ngam gadori bra Dr. Homen yes reality da koina yeng batara badi adum conflict situation da Manipur si lairi hai bataba this is the reality this is a fact government of India amasung NSNIM gi akoi gi shanti gi wari tangdu laitadre number 1 number 2 mayamna dum hainariba Manipur dagi tholaiba akoi gi armed opposition groups haijaba tare akoi gi Kolkom na chingba punjal laga leiriba mayam ama makhoi gi marakta gi su akoi gi government of India ga engagement amasi akoi gi peace natraga conflict resolution gi engagement ama leitre haijani then nakana marom dana amu akoi gi su gi signatory oiriba lalaru mayam ga tripartite oina government of Manipur government of India and insurgent groups aduga thamliba mayam sigisu resolve amadi tawdri haijari aduna sigi factor mayam ji yengaga di still akoi ji conflict ridden society ma oiri banina sigi akoi gi delimitation ji phai adubu tawnamo honaba kanjida hana thamlamliba threat khaidudi loinamak mangdri haibasi mai thamjaki hana government of India na kiriba ngasai akoi gi unity of India da natagana idea of India ji da challenge tawraga lakpagi Madugi akiba law and order gi akiba lerambado adum pockets khara dadi Manipur gi jo law and order gi situation ji yamdi content tawri haijaningi but lately ba asalo thuge matang da khara panba taraga su by and large akoi visually amasung akoi reporting kan dadi yamna di phaba malida yes yamna di fare adumakta na bu akoi anova district myam semak pada su police station thambangam le ibani hana leramdaba state sina di yamna di effort ama di pi ri haijari ba adu butta sengna akoi gi karamba matam da sigi leiriba myam di resolve tawni haibadugi akibam di adum leiri ba haibadi si resolve tawdradi delimitation tawbada impact laigani haningi bra masi impact si indirectly laigani haibadi akoi gi Manipur da leiriba election gi mo natragana ngasai gi hujikti akoi gi 2026 ki matung bawba akoi gi constitution gi amendment leigrabani na 2002 gi ek haijaba tare delimitation gi ek makha jida sab manana thamgriba ji amendment ani ni constitution 84 da man 87 na mane haibadi lok sabha gi missing mihut basing hengathan ba yaro sab manana akoi gi assembly gi juma sing hengathan ba yaro haibane ba si 2026 ki matung da ahan ba torpa census to madugi matung dagi di will increase the number adu formula ne 26 pau di akoi gi leidiba henkat pa yade manung de adjust tawno hai manung de adjust boundary adjust tawno constituency me am ji natraga na akoi gi assembly gi segment me am ji lok sabha gi oga na assembly segment me am ji ahen badagi amada pithoaga adjustment ama tawno jo haibane ba madubakna masing henkat hangani haibazu leitri okay 60 will remain 60 will remain 60 2 will remain 2 will remain 2 haibigi atradi sigisi amendment ji amuk further parliament ji na amend tawdri bawbadi yaroi da banina still applies the same logic to Manipur ne ba aduna indirectly leini haijaba kanjida delimitation ki akoina sigi boundary ji
अनौब सेमे हाइजरज सिगी सेमनब होनरप कांजिदा अखोगी प्रिंसिपल एक्टर्स खरदी अदुम इन्वॉल्व तौरकनी हाइजनिंगे अदुना मखोइना इन्फ्लुएंस तौरगा अखोगी जेरीमैंडरिंग की पोटा समना हाइग्रा अमेरिका दा थोखिबे एक्सपीरियंस अखोगी सलाइमेंडर की सेप्टा चुम्मानबा मा येगलागा मसामरी पानगिबा pocket si akhoi ki fragmentation and diffusion gi play ama tawiraga kagadaba party ama gi same giba akhoi ki sidana mo taseng reality ama di sidi proof tawdi am wagani election ji da somehow arm opposition group ki influence maramak ta leibadong na dum tawi haijaningi ba aduna delimitation ji election di siga jumari lenar tori banina ba si tawna ba hona bada ina thamjari ba indirectly affect torokni haibadi karino somehow influence tawraga karamba na karam de yahon sige adi karamba proof na kana ga mukti jin hanjige okay hana haibadi magi administrative oiba activity du oiro oiduine oiduine ba akogi tongan ba vested interest kara yaurok pa yabe akiba lei haijabani oja kumar ji as political activist hoina politicians singni yam kan masida interest lega khud tharak duise akoi huju su leiriba shape and size of akoi constituency sing yeng kanjida matamama mayam akoi citizen ma aware waiting da rajdi wala singdi masi thabak oina tawribnina moi moi gi chanaga do man ba mawongda oi haiba nachade ko man ba mawongda koi constituency sim dong to man ba anuba delimitation lakpasida han ba question oina hojik thabigre 60 day 60 hangaloi doini manungde adjustment tawdoini aduna maram oiraga di friction ji khara hena lakadoini adu marakta arm opposition group mayam ase still active oiri khara su de yaw targa su right time oibra aboi center government na hojik loi yare yarani na harise si comment ma hana pbc thank you an wakta da igi maru mapang singaloine na impact na asigumba yamna maru ba subject amada matter amada discussion tawbagi kudong saba pibi ba thagachari aduga ani subada aina lakchaningi si high delimitation ki process si in principle I appreciate toy toyung sung akhoi gi inau Dr. Homena high ki biduga hafet manara tongna hauji hojik lai riba Manipur gi situation si di confusing situation am lai as a political activist confusing situation am de lai hai taragadi akhoi na ngasai gi akhoi gi arm activist singi oiba adagi amaromda mu kano gi akhoi gi social activist singi oiba mai magi nak naina ba ari amaromda mu kari hani Manipur gi mafam amada na traga mafam amada maram icha sadana han abnormal oiba mawongda population si khangen hengar pugumba ko asma en to busi adigi mu kari gi mafam amada na mu akhoi gi sidul caste ki sang si hana ngasi degi decade amani gi mamang da leram degi khangen henjel pugumba kari gum imbalance oiba pot ama hek yeng bada akhoi na kari hani habada clear cut ubu phangdaba da akhoi gray sport kumba ma akhoi na ubu phange aduna di akhoi say we have to whitening the gray side akhoi hana white to batai aduna hojik in principle ai appreciate tawjaraga su masi Manipur gi ubda oina hojik maki oina pangthokpada di masi khitang di kari hani matam sadri hani lo okay koi kano oja sangka salak yai hujiki administrative purpose idama khara hena panana ba equality la purakna ba mi amaga magi manaba ad constitution amaga amagi marakta khena ba si yam leitana ba paisa thada bi do mi masingi oiro madugi damak tawbadi yam phaba ada Manipur gi sida gray area khar le hai hujiki oja kano na panbi du maina se akhoi gi si isam samna lep khri si some reason ji kai goda akhoi decadal growth na chahi tara manung sida akhoi population growth che some district kharada some subdivision kharada yam extraordinary oina growth ama lakhibdagi hana mamang da su 2001 da base orga tawni hai matam da su akhoi gi hana CM obiramba oibo bina chatlaga chairman of delimitation commission da all political party ni chatlaga Manipur gi situation ji yagi roi akhoi gi leiriba hojiki census si gray area yam yauri because census si dagi akhoi manipulate to ba hore eba ana se some areas akhoi na uri si growth se akhoi gi 2001 dagi na 2011 ji manung ji da some area da as
large as 206% growth hai ta ai di mi cham le mu jaga do chahi tara da mi chahum we ka doi ba chani ana sigumba growth che leiba adu si growth si khoi gi simply khoi gi biological growth natraga jaga amada conflict thok padagi jaga amda chelakpa amada tabagi di mami ta daba somde jum henkalakpa si mayam sida khoi ji conflict ki angle lamju yauraga khoi as a reporter when ta gi matamda even census officials sing ji mathau phajana tobu ngamdi bagi ta gi ana si ki situation ji hujik lei bana maram oiraga khoi gi delimitation ji tobudi phai but it's not the right time I report say sai da kari argument le masi akhoi ji haibadu hoi issue amadagi aduga present manipur gi situation da yengladi adu kharana di haifam thokpadu leiramba yai ko adubu masi akoina khanganing badi haibadu akoina haibane adubu India government ngrang nahan date 28 February 2020 da order thokpada amuk maduda akoina tawradi hoji hairi biduga akoina khalibaga India government center na tawribsi opposite amulakani aba moina masi hiring say ojana haibdu aina hiring bedi hoi 2026 ki matung da oiba tarasu process ti hujik ti hautar di aroiba it is a process ni aba heta ngasi tawra loibi ya pon aba delimitation am tawre hore inquiry commission adu da lakhi gni aba adu da huji census ki soiba mayam adu da modify tawrakpa justification lakhi gni aba hojal si haibni hojal si aba mayam gi 2026 da aina ba adu na hujik ki ngarang gi order di aina ama pa ai gi idea na yaudabra khangde ko adu aina thenabadadi masi constituency se kaino under delimitation act 2022 could be carried out now haibani aba aduga amu last da amu hayaba ko notification SOS dated 8 February to S so as to readjust the division of the state of Manipur ko into territorial constituencies for the purpose of election to the House of the People and to the State Legislative Assembly in accordance with the provision of the Delimitation Act 2002 haibani aba ko adu huji masi da akoina khanbadi hoji ki sigi president masi order thopa kanda point ama yawbudi kamai yawbra raga kaino do masi da ama Delimitation Act 2002 and on being satisfied that a situation had arisen where the unity and integrity of India was likely to be threatened and there was serious threat to the peace and public order hayab ko public order defer the delimitation exercise in the state of Haibaniaba. And India nangasi masigi order tholi basidi moine hoji step local basidi India gi oina khale Manipur gi oina khandreaba. Northeast ki situation oina khallaga masi the threat khra lereaba. Masi pot se tahodaba taradi India gi tamak de amuka on other side de masi kariya minus point la ga dawreaba. Whereas Manipur khoina de adu aina haining badi chumi sida haining de delimitation haibase literally masi means the karinora act or process of fixing limits or boundaries hayaba ko boundaries of territorial constituencies hayaba anu masi akoina khanbada hoi India na toge haba taradi central urban na toge haradi madugi timing adu da act na lerasu change to bi ai ya ba example pi ge ba masi ki delimitation act se masi India such delimitation commission have been constituted 4 times higher 1952 da ama 63 da ama 72 da 3 da ama 2002 siniam adu di lak pani abu ko adu hujing masi kamai tobraga matam da Jharkhand se bifurcate toraga adum overnight ta state ama declare toraga moi adum process ta chalaga huji state ama wen lere Telangana the recently ko kuidri ba chahi ani humari mamanga ahing amada kaino toraga tobu ya ya adu huji ekhoi kisu yade habadi leite adu huji ekhoina khaning badi hoi Manipur ki madugumba threat kyam leiramba yai maduna issue ama atopa da chakreba aduba Manipur ki peoples hills ki peoples hai tare ko mayam gi in general da yengba kanda di ngasai moi di machine henga ninge machine henga haninge aduga ngasai district creation tawraga huje smaina lakre development da balance oise hai tare di hujik se ekoi Manipur ki situation issue sidi ayam bai khoi ki gap lebi sidi imbalance ta ki oibagi development da whatever da any kind of the imbalance oibagi tamakta mi si pen on the level anu hoji mi sing sin imbalance oibasi pamel anu hoji for example hoji Imphal East the West the leiriba constituency ama voter ka jingi difference yam le adu kumba de gisu ain have angle kaya se pen na da le adu da khalaba taradi
Manipur se kai haloi kum se di government da lere akoi praja gi khut da lere Okay. whereas se delimitation si di khoi ngasai matam gi akoi gi targa leba development da aduga administration da Okay. hena Manipur gi tamak kaino konsiningai machak ama oibra haina khoi di lowe aba Okay. Adugi nota koi break ama logjab tai break ki matungda hanjarakpada koi gi azak asang kasana thamba Indiana magi matam chare haidana khanba asida Manipur gi di chara ba haidane khanari bese India gi chaba khaktuna akoi gi state mari sida karigumba another abhibal ma thorpa taragadi madu chungadori bra haiba hoji hoji akoi India gi constitution amendment tau matamda mayam irang thopge dum mayam khangni adubu will come back after the break. Stay with us. Agenda Manipur da adumbu amukana taran okcheri break ki mamangda akoi delimitation si yam darkar leiba hoji ki akoi gi praja mayam imbalance le mayam si balance pora aga akoi mayam nungsinaba hengalakani habi wakalon du thambi gre koi asang kasarna toigum sung akoi gi all India gi waina 2026 fawba akoi masing hengat pa yadabagi freeze ama leibasina maram oiraga Manipur da hojik tok targasu akoi mapanda khara piktakna Nagaland gumbada nata Arunachal Pradesh da khara pikpa population size amagi MLA ama phangbu maina Manipur di madu phangadra habi madadi freeze akoi athingba ma 2026 fawba akoi ek amana thingna legrabina karai phawba oithokadage adubu leiriba hujiki political ruling party gi wakalon tauba darkar taina khanbadu determination gulo ne hek tauba si yengba taragadi madu su adum overcome tauba yai habi wane oja homen kari khali ojang kasargi kai gosida oja delimitation je koina democracy amasung leiriba akogi electoral system which is based on proportional representation masi yengba tarabadi loina pamgani akoi su loi pam tasengna pam aduga India na su Manipur gumba leibak sida di exception amazu pibigraba karigumba Lok Sabha gi member gi masingje ama hengat ki haiba tarabadi mafam du gi population je minimum 60 lakhs oigadabani hai akoi population de aduju yaudri exception di adum di thammi adu then chingi khangna tana tampaki leji moirang ji valley area da khwai chawbani ma je around wangon da lady je around 36 akoi gi 1000 ni lady ba population je adumaina then followed by akoi gi ahum mari ka haje moirang pasoi wangkhai khangabo khetrigaw andro population je all above 34000 huji ki estimate de yeng ba aduna chawju ma area ju dum chawba aduna sigumba mafam gi ju loina daka tai jingi ju daka tai aduda logic ama kanna hairi baji akoi administrative unit se yari gai di congruent oina leiba mafam da madai du da plus minus ito yu hai bane ba boundary gi su je auna welcome to India na hena Lok Sabha gi yeng buda su delimitation ji daka tai ahan ba to hib degi mai nga sibok to hib da akoi gi MP gi masing je article akoi gi constitution na piri ba article 81 gi makha da moi ji hengat pe yaroi 133 article adu gi masing hina akoi gi magi 540 ama leiraga madudi hen ba yadaba then akoi gi union territory degi khara lakadaba na auna India the MP amana represent tori baji population ji it's around 24 lakhs whereas atopa countries democracies me amdadi yam pi maximum 10000 gum boiram ganeba auna limitation delimitation ji masoi masing ju hingat padaka tai aduga Manipur gi oina yengbada su yamna unfortunate oiba akoi gi keno assembly segment tampaki haizabatare makoi nipan leidi taret plus jiribam nipan samrai kan de hyanglam yauri khangabok yauri Wangjing Tentha yauri Hairok yauri Wagabai Kakching Sugunu Jiribam makoi nipan aduga sigi marakta khangabok population ji it's around 36000 chauri ba auna makoi myam si akoi gi MP gi outer da ju kaino chalan gere aduga vote lepadi yade yadabagi hak amaju piri ba reserve area da tagrabni reserve area da tagrabni aduna makoi gi su khallagadi delimitation jam chakata then matang sa baji logja horaga ngasagi whole nomenclature of outer and the inner haiba poche masi jo khoi dita ab da khitang nungai jati except to atu khitang ju ta ba nungai te ba outer of what inner of what outer of India that lawra ji yarani then opposite oira ani aduna leiba poche delimitation ji akhoi daka ditai adubu tawba matam jida
करम मेथड सिनदोरीबनो इंडिया की अतोप याम चावना हुजी क्वेश्चन तौरीबजे अखोई डिलिमिटेशन कमिटी सेमजु मरीरक तौगिबा मयामजिदा करम फॉर्मूला सिनगीगेबा कोटा फॉर्मूला दी सिनै हाइरे कोटा फॉर्मूला जी मयाम पब्लिक ओहनब्रा नत्रगना वेबस्टर की अखोई फॉर्मूला दो सिनब्रा अखोई की फिक्स नंबर ऑफ ngasai कैंडिडेट मसिंग जी थम्मगा कैंडिडेट अखोई रिप्रेजेंटेटिव थम्मगा मदुगी पॉपुलेशन जी डिवाइड तौबीरगा मागी कॉन्स्टिट्यूएंसी मसिंग जी सेमोगाना हाइबा बट समहाउ अखोई की पॉलिटिकल दी ओएबा याम ngasibo legi usida पंजाब की मनुंग दसु थोखरिबा यूपी मनुंग द थोइबा सिगी इसु मयाम लेरिएबा समहाउ पार्लियामेंट सेमगिबा कॉन्स्टिट्यूशनल ओहौदबा पार्लियामेंट सेम एक नीना सेमनिंग कांद सेमगा मखोई पालिबा रूलिंग गवर्नमेंट जिना खुदोंग साबजु खरा खरा लौनगिबजे थाइना कांग्रेस की मतमदगे दुमदी तौरगा लाखि then why 2026 पौसी करी की दमकता अखोई की डिलिमिटेशन जी दमसिंग हेंगत pa yaroi especially for lok sabha sigi logic moi piri jina kari no gangetic belt leiriba state khara for example up gumba bihar gumba rajasthan gumba sigumba state mayam sida akoi gi india gi family planning haijaba tare masigi ji successful kya oideba population growth se dum yam wang na leiriba whereas punjab gumba not oizarabazu then kerala tamil nadu andhra pradesh na chingwa phamjidadi population je akoi stabilize tawgre aduna karigumba akoi gi lok sabha gi masing je member ki masing je hengalakani haiba tarabadi north ka south ki marak sida akoi gi conflict ama ju tholak toriba north india jine hena parliament da masing jam gini haiba gi akiba ju leiba auna even akoi gi assembly constituency da ju sigumba gi akiba ji leibani na kanna leiriba adu amona reiterate tawjabada yamna phaba move ni adu certain akoi gi mamang da leigiba flows kharadi chumthokta yaroi because delimitation is magi basis di karino population ne aduna population ji oi banina 2011 gi population ji da akoi da yamna samna kan da senapati district ukhru gumba da akoi gi tamona ju thamgi bi ba dumaina kara asoi ba khara flows ama yam chauna legre then handak da tawgi da around 75000 gi akoi gi bogus akoi gi kenomi ama voter me ama su delete tawgre aduna leiriba pochi ngasai conflict ki issue then migration ki issue hujik pu di inner line permit se hau gre hauba kan da biometrics sina akoi sinarga biometrics ki tool ji sinaraga mokhoi je akoi na khandokpa ma changibra ana delimitation ji tawgadabni but so many akoi gi conditions factors karati lawdaba yaroi mamang da akoi na conflict ki duma thamjagare migration ki issue ji ma lagtaba yaroi population ki da lekhiba default ama abaduma semdoktaba yaroi aduna interrelated issues mayam ama leibani na welcome tawjaba tarabaju ngasai gi sigi ji kitang cautious oiraga then mayam public ta karamba formula sina bidoino haiba maduma ju takpiraga khara open oiraga tawba tarabadi loina pami chingdazu tampakdazu pami maru oina politician mayam ju wareba afaba step ni provided chumna tawraba amasung achumba data da yumpham oiraba sini hoi hoi nain ji oja keno da kumar jide laksege ujik ama flag to bigre 70 chief minister na at the floor of assembly da assembly ki floor da pibiba wapam ni 75000 akoi voters electoral roll da gi loktho ebani haibadi lan na chanhel labani 75 khaksidang oiramgadra sidagi ju manung hanna leiramgadra hujiki government of india na law and order ki matang du phare haina haibadu adu nakan da thamakanda manipur gi hujik leiba census ki data amasung electoral roll ki verification tawribasi complete oiren lobra as political activist hoina as a politician hoina I am happy have like ko ai masi am thajare serisa were masi vote ordi yare gaina adu aina khanba leirabra natraga hojiksu adu masi khara henna nan tho ko matungda delimitation tawsi ai doribra thank you matang sida hojik mak leiriba manipur ki situation sida delimitation to vibe se delimitation to is mainly based on population population da toy aduna khara hena representation leina bagi damakta chakot thorang da phana bagi damakta tawbani parliament ki lok sabha amasung akoi ki state assembly ki boundary sing leiriba wafam di ngasi dagi na sahi tara kun muki mamangda manipuri have loan mai loan che masi jati khuding mangna manipur da tare jati khuding mangna phawdok loan oiram phawna loan ei semdok chare phawna loan oiram me adu ngasi yengbiyo akoi border da
Churachandpurda somewhere Manipuri mafum kaya da Manipuri maitai lon se khangdaba mi se asuki matik leire masi voter da yaugibra population da kano da census da yaugrabra akoi khangde tawbudabu hairiba mayam se ngasi aikoina ngasi dagina sahi taragi mamangda leramba aina se aikoigi di khar nakpane Churachandpur chale Churachandpur sapada ngasi mak sapada lon phangno da yam thengnare ba asigumba mayam se karino haragadi asigi leiriba mayam marak sida aikoina delimitation tawsiluragadi aikoisi Bharat Sarkar na haire haidane aikoisi adum masi chumme haina adum yakhiba taabra sini NRC hana toning bi warira ai si bakata jarke aduga amarom da masi gi laksari si kamai to ga jise akoi gi chingi district Chandel da si mamang da 68.94% hingale asi national gi oina hengo growth rate gi growth is 17 point something lei ya 3-4 times hen gre adu itara ga dinga sagi akoi Dr. Homen haiba dumaina mas parliament gi or assembly gi masing hengat padi yaro haiba adu itara ga di masida simdok simjin to boundary semo haiba tara ga di Bishnupur Imphal East amasung West gi sit romang bagi phibam de lak kari gi narga asumda unpredictable growth am lei gre ba masi ekoi ihan han bada masi ekoi semdok pom sangi sini as masi iseng sengna haijaram ne ko aduga semdok pom sangi adu semdok tana tawsiluba Taragadi. taragadi moju permanent oi gibi podam le Leigani aba. asang tok lak sege point du asang gujiki dagi administration gi waina aduga equality porakna ba yam phajare but question lai di Manipur gi da husi le si inner line permit ki matang da immigration ki matang da phong laudana akhoi gi se sida hana traditionally lejeram ba naga kuki maitei pangan haiba major group akhoi gi mari ji dagi henna mapande changal pasine yamamgani hebagi mayamda akiba ma thorakpa aduga loinana demand tawduna lakpa pot ama hojik inner line permit ama pirakpa si mayam sigi leingai sida akhoi sigi pot se tawselu matabda akiba madi leibra hairiba illegal loina changaga leigiba kangbu singsi delimitation gi process sida legalize tawraga akhoi gi marak sida hojiki MLA do akhoi gi ko MLA masingdi henkalaba akhoi gi sigi lamgi mina di woidraba mapandagi lakpa mina oibi abgi akiba judum thorakadoi sai de kari haningi jiki jana haibiri budo area amada point amada khak akoina maduda oina chakre ba ko challe haina haiba lause ba in general the haiba kandi huji delimitation je tause process house delimitation je lahan je haiba kanda Manipur gi kaino je integrity ko kaigani kaihan krese Manipur je ani way krese haiba gi wafam di leitabra haiba je ai loninge ai gi vision di ko whereas huji hairiba issue de immigration duga huji ki ILP gi issue migration mayam changla pasidi hoji delimitation gi process leitringai desu delimitation se ban taw lai resu maside dum chathal leirina taw taw mi de dum yam khad leirina but legalize do wai lei adune ai di uji delimitation taw kan da di nangi hogi legalize oi bo mongda loina mak changi ba ya ado ai hairak ya ba aduna aina be city masidi present ki matam ki government du na ko hoji bogus yauramba khoi gi kaino taw se matam da pukhali bu government gi makhada concerned person officer department sing yauraga process tawbani fajana matam gi government good governance leiraga yengsanda ba gi ai de blame tawning ya adugi same process to blame tawna tongan bam ni same process tagi ni thori se 75000 bogus electoral thori se adudagi thori ne ba this is also done by the kanoni akogi officer ngata tawbani census ki matang gi ju officer mayam na tawbani adu karai bhauba reliable oige habasi akoi data je akoi cleaning habam leina ko data clean dobam changba adugi cleaning dugi process to tawdringa da akoi chumdaba data da yumpham oiraga chumdaba census da yumpham oiraga delimitation ji tawgiba taragadi hayeng indigenous people akoi nakoi lemine mayam je sokla oidra tungda haiba question adu dia khoi praja na ko se so maya khoi na madu chumna to honse chumna tawbio haiba lomda step ama lokhat pa tare ba madu gi kiraga sonda kaino ama mangba haiba du di madu di group ama ne yaro ba adu da ina panjan democracy lepak se da
danger se siniabo democracy hai bse democracy da sometime masi demerit layaba negative layaba democracy hai majority da heta challe adu huje khoina ngana ri bse aina haining badi khoina kaino tawwa ne hore center na present government se BJP na absolute majority lawrga layaba masi panthok ke haibu kanda masai parliament gi ek adu amendum tawthoraga chathaba yabu pochu adum akhoi kiba leitaba natiaba adu gi khoina yamna handak ureba ko adu ngasai hoi MP gi seat hengkap yaba yadrasu MLA gi da yaba phifam ju mu layaba plus aina hojite mase ta thechaning badi handak Nagaland gi NNPG ka government ga tok tawriba North East ki UG sing ga tawriba myam se da masi gi agenda se loine yaweba madudi solution pura seradi moi kanlup macha gi tribe macha gi representation mo khoisu pameba adu aikhoi gi su seat hengkat pa hoji Nagaland gi nahan gi proposal to the MP gi seat hengkat pa MLA gi hengkat pa Raja Sabha da adu Lok Sabha da hoji Nagaland di amakhang ne ba Manipur di aniamu layaba adu gumba mayam base tawraga moi MLA gi seat kaino 60 leram badu 80 yohan ba haibu mayam yaweba whereas adun Assam da Mizoram gi demand aikoina khangdabne hoji su hairiba leriba mayam potse madu gi demand loine yaweba aduna yawbadi gi potsu tarakpune hebene da aduna hoji tribe macha Manipur da leribne na mokhoi gi kaino city asi kumbala raga aikoina justification modification amu puthораga tawba natradi pikpa tribe do de adum punsi de MLA ADC ka bangam la roini adudi akhoi hayang maduna conflict ama dispute ama lakani aba aduna hoji jana haibdu di aikoina afraid to kibu wa dani aba madu kariya jira foreigner sing na haib tare ne nan kaino Manipuri sing na occupy to sala madu di akhoi gi khut laina adudi akoina mana grade akoina unity leiraga sumaina process to the chumna sincerity oina thaba tawba tarade moidi maduding hamoina adu hojik delimitation leitrasu hojik at present Manipur se non Manipuri kyan occupy tawsalena adudi adum akoina people's na sincerity leitaba good governance leitaba akoigi hills and valley among the unity leitaba gi mina madugi advantage lobo ane adu da thamninge okay so is the next round of kano loisalapi round hai tare ko तौरगदी तौब मतम चारब्रा हैबनी तौरगदी करी सिनारियो अनफोल्ड तौब यागे अखोय मयक दी डिलिमिटेशन जे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नि एडमिनिस्ट्रेशन की येंगा तौबनी बट हुजिक मणिपुर द लेरिबा कॉन्स्टिट्यूएंसी खुसेम लाक्सिम जी येंग कांददी मदु क्वादी लिस्ट कंसीडरेशन ओइना तौदुंग तौई ओजा होमेन अदो करिगुंबा मसी पोर्टसी हुजिकी ओजा कसरना हाइजमाइना तौहम थोपनी है तौगा सगा की सुम तौरक तम तम होई 2026 की दु टेंशन लागा खरा अपील तौर रिपील तौर खोखरगा कोई तौरे न जु खलजी न तक तौरक बगदा अल्टीमेटली 2026 तारे न जु खलजी व्हाटएवर कनो जे कोई मसिंग है कपसे करिगुंबा हुजिकी फिवम जिदा तौरक तारगदी करी चेंजेस हुई अहम बदैना थमजनिंग बसी कोई प्रोजेक्ट तौर अबदी खितंग अखोई पाम दब थोलानी हाइबन करिगिनोगा पॉपुलेशन की अखोई database se 2011 gi sin adori ben matang si dai na panjaning badi 87 amendment act 2003 da tawri baji kari gi no hairaga madugi matam da chanarami si kari gumba delimitation si tawbatara badi in 2002 ko tawbatara badi 1991 gi akoi gi census si no haibane but government na pigi ba logic ti kai gi no already 2001 gi keno leire census data leire aduna why not use that 2001 gi census data hairaga sinagi ba akoi gi dazu census se karam kandan when is the next census 2021 mamang gi thoki ba population da legi ba abnormality abnormal growth 100% de hengat pa 200% hengat pa ade khwai da gi pick pa da na 16.5 hengat pa 13 hengat pa khwai de wang ma da na overall 68.94 ge hengat pa yam yauri ba district se aduna kai gumba if hujiki exercise se tawba ya na ba kamaina tawje ge formula ju hot feeding ai jida 2021 की सेंसस सिंग आई बीरगा अदुम तौबदी कैदोबा इलेक्शन दी चाही अनि जो वाली लोक सभा की जो मतम खरा वाली खरा अमददी तौरे राज्य सभा की तौरे अदुना सिमा नंबर 1 थमजनिंग इफ ऑल वी गो फॉर डिलिमिटेशन अकोई चाही मंगाई मिनजे 2021 की सेंसस सिदा बेस तौरगा अदु जो फजना एडमिनिस्ट्रेटर फील्ड द सतोरिबा मयाम दो प्रॉपर प्रोटेक्शन पीबीओ फजना ट्रेनिंग पीबीओ आइना मास्टर ट्रेनर ओइना लेजबा लाकपा कांजिदा ट्रेनिंग यावबा लाक्तबा मयाम अमा लेगी युमदो ओइना लाकपा हंगे अदुना ओजागै दुना मो हैत्रबनीना मचा गैना मु चप्पा क्लास ती याहौदबा अदुगुम बजी रियलिटी द थेंगदगी इन्यूमरेटर अदुना मदुसु थोक्तनबा अखोइगी फजना सेंसस ना रजिस्ट्रार ऑफ सेंसस ना मदुगी अखोइगी सेक्शन थोरांग से लोखत पियो इन कोलूजन विद ECI
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒ ꯏꯟ ꯀꯣꯂꯨꯖꯟ ꯋꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯖꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯣ ꯗꯦꯟ ꯒꯣ ꯐꯣꯔ ꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯆꯠꯄꯤꯌꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯊꯤꯅꯤꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁꯀꯤ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯁꯤ ꯕꯥꯏꯐꯔꯀꯦꯠꯀ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎꯁꯦ ꯃꯤꯛꯁ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯅꯤ ꯋꯥꯡꯈꯩꯒꯤꯁꯤ ꯃꯤꯛꯁ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯂꯤ ꯂꯩ ꯗꯦꯟ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯂꯩ ꯚꯦꯂꯤ ꯋꯦꯁ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯂꯩ ꯏꯠꯁ ꯑꯦ ꯚꯦꯔꯤ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯛꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯕꯦꯁꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯦꯜ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯗ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯟꯁꯤ ꯅꯤꯄꯥꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃ MP ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯤꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯁꯨ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖꯇꯤ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯃꯤꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯖꯥꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯐꯪꯖꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯤꯡꯅ ꯀꯥꯈꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ ꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯨꯡꯀꯥ ꯀꯥꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯅꯦ ꯃꯌꯣꯟ ꯀꯥꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯃꯣꯟꯁꯥ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯃꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯅ ꯀꯟꯇꯤꯖꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯤꯁꯨ ꯋꯥꯗꯅꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ electors around hujitadi 55,000 muk leiribane polling station 9 khak le whereas atoba mafamda kangpokpida 37,301 leiba kanjida 12 leiba sidi akoi population gi number do oiramdreba magi geographical widespreadness amadagi ama chakadaba mayam khunji swaida ani taraga somda khun ani taba aduna polling station gi masingji hangalakpa yadaba adugumba ji mayam leiriba koida infrastructure gi anemba jo adubu asagi tawdori baje then last oina ina thamjaning bade Aadhaar ji by 2020 Manipur gi oina yenthokhi je around 26 lakhs kumba yenthokre around 25 lakh 78,036 kumba ji yenthokre Imphal West is Thobal Bishnupur oversaturated leiriba moigi misingji yengba kanjida Aadhaar pitokje 107%, 106, 107, 106% pitokare. Churachandpur 90% pitokare. Then atopa quite pick was it Tamelong 70% ka complete with the ngai. And CGC pitoki ba haiba kanjida nasagi adum foreigner gi sudune ba koina. Miam changi ba. Pigi habagi polam la. Kyam chunna pigi haiba ji jo amutang trek tawraga nasagi akoi gi indigenous right ozana thambi yam chumme ba. Akoi gi sigi mafam ji gi leijari ba natives kai ji gi protection tawdrabadi makoina vote ka ba ka da bagi wana ta ba. Akoina khara phangjaga da ba ching khara phangjaga da ba chana khara phangjaba do he ne yen thokhi ba da akoi da thung da ba pot ki isu ma yam sauna leiri ba. Aduna sigi Aadhaar gi enrollment tawri ji yam phare. Sigi ji mo akoi gi election ki card ka link ka tawbiba biometrics su phajana yengaga screen out tawbiba sumaina tawba ta bi some steps ni ko suggestion masi tawbiba tarabadi akoi gi delimitation committee jina thabo paithar pirak pa matam da yamna phagadra na hairaga I thamjanje okay Oja Kumar ji hojiki delimitation tawba magi plus point minus point lere only laiba poti Manipur gi issue da hoji leiriba akogi boundary myam ji adjustment torpada kari hujiki delimitation hujiki leiriba film ni tawtar gadi kari changes kamaina ui aduga huji leiriba paliba sarkar sigi na torok matamda hujiki oja homen na thambi mayam ji fajana masi cleaning tawga tawbu ngamgadoribra kari ui masi madangda aina ai oiba ai suggestion lakringeda ai karigumba ngasai loi kino ko matamji kidan le sakte kidan te tabiyo ado kamai to ga Tambakta hojik sidul kas ki missing je hanana leramisi thanga ko andro sorry andro phaying chegmai asi hana lerame mostly housing na muk thanga some part of moira adegi kaksing khuno adegi proper kaksing mayam ma punchilak le makhoi sigi di ekoi yeng de bata gadra the SCG reserve constituency reserve constituency Manipur da ka tai hengerpum thoi asi mane SCG reserve constituency hengerpum thoi hojik amma dileba male ama gak leba adu in general ji ngur kan ani hengerpum thoi
ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯒꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯦꯁꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯦꯟꯒꯠꯀꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤꯚ ꯄꯔꯄꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯊꯝꯃꯒ ꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯑꯃ ꯖꯤꯔꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯟ ꯑꯃ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯧꯖꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯆꯠꯄꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯍꯦꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯇꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯅꯣꯃꯦꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯔꯣꯝꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯙꯔꯃ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯀꯥꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯣꯏꯟ 3 ꯈꯛꯇꯪ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦ ꯁꯤ इहान हनबदा कास्ट सेंसस हम तोबी कासी मसिंग क्याम लेरगे लेद्रगे हाइबसिमा कास्ट सेंसस हम तोबो अदगे अनि सुबदा 2011 की सेंसस ता बेस तौरगा डिलिमिटेशन तोबीदबो व्हाई नॉट एकोई सहीम द गाइरे ngasai डॉक्टर होमिन हाइ किरमाना एकोई 21 गाइबदी करी काई किसी अदगे अहुम सुबदा लेरिबा अपिक अपिक ट्राइबल मैम लेरी मणिपुर लेरी अदि मै पंगल लेरी मैम सी इंडिजिनस ngakani इंडिजिनस सिंगसिगी अखोई फेस तो अखोई ngak पताई मखोई की आइडेंटिटी मखोई की इंटीग्रिटी मखोई की सिक्योरिटी अखोई सेव तो पताई मसी मैम सी पॉइंट सी थम्ब कांदा अखोई दी एगी मोटदी ए पर्सनल एगी ओपिनियन दी अप तक 21 तो बुना फई हाइ बजे थम ओके लास्ट वर्ड ओजा कसर तौबो पामबसी आमलोइन पामी तौगदौबनी बट ओनली थिंग अचुम्बा डेटा दा युमफम ओइरगा तौसी हाइबनी डेटा जी चुमनगे हाइ तारगदी 2021 की सेंसस सिदा अखोई याम फजना अखोई की हुजी हाबिरिबदो अखोई की ब्यूरोक्रेट सिंगनसु इनुमरेटर मयाम ट्रेन तौबो मयाम चंगसलगा फजब डेटा मणिपुर दा लेयो मीसे कनानो करिनो जे मसक फजना खंगांदा तौसी हाबने लास्ट वर्ड फ्रॉम यू करी करी आई डेवलप नको चुमी अदु यामना फजबा काइनो अमने अमरोम द खलगदी अदुबु मसी 2021 दगी लौरगा 26 मतुम द डिलिमिशन लाप कांदा अखोइना हुजि लेरमर तारदी 26 अदुम लाप कांदा मदुगी मॉडिफिकेशन जस्टिफिकेशन अदुम लाकनी अदुना हुजि आइना लाप पॉइंट दे मणिपुर द डिलिमिटेशन से तौबियो तौनिंगबा मी से याम लेयबा अदु अखोइना हुजि हाइदब वाने रिप्रेजेंटेशन थारगा पीएमओ ऑफिस ता प्राइम मिनिस्टर ता प्रेसिडेंट दा चिंगी संस्था क्याना सीएसओ क्याना मसे रिप्रेजेंटेशन से पीरगा लाखरे हाइबनीदा अइना हाइबदी अदुगा हुजि सुने हाइरिबा मयाम कनेक्शन मयाम दा मसिगी वाफम से यावेबा मदु मरमदि अखोइदा हुजि डेवलपमेंट लेते बैलेंस ओइते हाइबसे कदाइदि लाख प्राइबसे मसि द लोइना ले पोट टू मेंशन तौरयबा अदुइ पोट ता येंगबा तारदि हुजि डिलिमिटेशन से अदु मयाम दो एक्नॉलेज नि अनि तौबदबु डेटा दु 2021 बक्ता ngairaga अखोगी फजना तौबा तारगदि बिकॉज डिलिमिटेशन तौबा हाइबोटि कइनो मचा नतेबा अखोगी एक्सरसाइज मचा नतेबा अदुबुदि याम चुमी अदुबु हुजिकी मयामना किनरी सिसे 21 दु ngairसु what will be the outcomes or politicalized tokigedra haibagi मी खरादी मधुद येंगदबिदा अदु हुजिक दुम को तौरगा अखोगी अपामबदो मधु जस्ट मॉडिफाई तौनिंगे हाइबगी डिमांड दि ले हाबनी अदुना मधु सुम पीपल्स की अपामब लेरदी काइदब्रा अदुबु हुजि हायरगा फाप तानरगा इशू मयाम लेरमदर तारदी 2021 दु ngairaga तौबनदी अखोय खरागिदी अखोयगिदी बेनिफिट लेजगनी हाइबु वाने दा इन हाइबसे थैंक यू वेरी मच मतंग असि द कोई मतम लोसिलबनीना ngasi डिस्कशन असि लोसिनजबा तारे मपुंग ओइना अखोय पैनल मेंबर मयाम अहुमक ख्वाइ फबा आइडियल गेनोदी 2021 दा यामना सैनिटाइज तौरबा यामना सेंगतोअबा अखोगी सेंसस अमद युमफम ओइरगा डिलिमिटेशन तौदा तारगदी अमुक हेन फगनी हाबनी अदुबो सोमनाकंदा अखोगी मणिपुर दा लेरिबा हानदगी दुम अखोगी अमगमगा लाउना लेरिबा अखोगी चांग मानबा डेवलपमेंट लेति हाबा सिगी वाफम दि येंग तारगदी हौजिक तौरगा एनोमनी लेरिबा खरजे सेमतोपदु ओजा असंग कसार गे अपामबसुम लेरि मतांग असिदा ngasi gi oinadi losinjaba tai thank you for watching us thank you वेलकम